Haga jingle kai ICC Cricket World Cup happening ke Pakistan, Persia ke Bangladesh. Haba pai sya ke jingle kai ke Bangladesh kala job ya tos kala jet bantit dengkong. Haga palitit jong ke Bangladesh kirang tit jong ka ki klem la syan hakmat kirang kawang bol jong ke Pakistan. Haga ba ke Bangladesh kala la berkamai tang ars pa sauron bad hab barok wicket nagi sau pusan penyuai over. Bad nagal yang di bowling jong ke Pakistan Usyahin Afridi bad Muhammad Wasim kelayok bankur marlai wicket haga ni kejing kai. Haga palitit jong ke Pakistan ki rangtit khmat jong ka ki lala manile kai bha haga ba ki lala ban pelim ya ka runs jong ke Bangladesh dan nyaw wicket. Haga ni kejing kai ke Pakistan ke lala ban kamai ars pa sun runs bad hap lai wicket. Naki lai peu ar point lai balls. Haga ni kejing kai Usaman ulala manile kai bha haga ba ulala ban kamai pra peu runs. Haga jingle kai I-League hapringka namdhari Persia eka Churchill Brother. Haba pai shakna ke jingle kai baro artli ki kenhun ki klemla patun ki jar nadu pasdang hadu bokot jong ke jingle kai. Haga jingle kai Indian Super League hapringka Odisha Persia eka kenhun Sunil Chhetri ke Bengaluru. Haba pai shakna ke jingle kai ke Bengaluru kala Yoshua patun ki jar nengkong tang haga minit ke bapra lengbau Sunil Chhetri. Bad haga minit ke bakat pra ke Bengaluru kala yok yang mentap ya ke gol ke ba ar Lengba Williams. Bad day haga minit ke ba ar peulai ke Odisha kala yok mentap ya ke gol banengkong haga ni ke jingle kai Lengba player na ke jella Mizoram upuitia. Bad kaderu ke gol ke ba itanat bha ke ba yok mentap. Bad haswa kot ke gela step kata haga minit ke ba sau peusan ke Odisha kala yok yang mentap ya ke gol peniak hai Lengba Isak. Uneru uday player nakajella Mizoram. Badai haga minit ke ban riu peu urana wade. Uliyok ban tiap ya ke gol ke balai nakabenta ke Odisha. Badai lema gini ki lai gol ke Odisha ke lala ban pelim ya ke Bengaluru halaying dalai la ar.